Martin khona ke Masuluke ku right back yena lapha ke Mukobodi suka lapha ke kuyona lapha ke Marumo Galanzi khona ke wase Azerbaijan yena ke uManafo khona ke ama-Turks namaZulu ngapha ke benze ke ushintsho kanye njengobona lapha ke intini ke uNtwari ugoalkeeper ke wase Rwanda kanti ke bamkhiphile ngaphandle yena ke lapha ke uPeterson emuva yena ke uMiguel khona ke midfield imesinye isikhathi uyangichaza mina egijima yena ke lapha ke uJedi Chabani lo mbona ke esithombeni sakho suka nasala ke ibhola ke mbukeli la eCape Town Stadium Stellenbosch mayo ke iKaizer Chiefs faka ugesi namhlanje umdlalo wakhe wesikhombisa uMastelis kodwa uyabona kube donsa ngazi indaba naye ke lapha ke nangapha naye hayi shaya impama kancane ke mbijana ngapha ke Queen njengoba simbona lapha yena ke Yusuf Lilepo angazi mina ngaze bathole ke ipenalty zesikoro uzakhathela ubani Mthetho sibeba ke manje ke uMali unethuba lokukhathela ke uMali hey crossbar khona lapha ke ubaba wakhe uPatrick Mayo njengoba lapha ke uMayo ke uyalapha ke phambili alashabe ke epalini ibhola ke lakhe lapha ke uMayo naye mangaphazami ke wayefaka unumber 3 lapha ke uPatrick Mayo kodwa ke uzomkhumbuza ke mbukeli weliphakamisa ke uQuinika sibeba ke ibhola manje lapha ke uyazabalaza uyedwa lapha ke uModi Lilepo uyingozi lapha ke uLilepo corner kick ngisasho ukuthi ke uyingozi lapha yena ke uLilepo owawa amakhosi Mthetho faka ipressure ngempela lapha yona ke Stellenbosch Chiba uthola ngapha ke Palace Manafo shayisiza kick phakathi wadive mabokhwane la Khalilethini elenza bangaya lapha ke esathini kuhambe ke eHighlands Park zomona ehetha ke lapha yena kuMasuluke lakhetha nayo futhi ke iFIFA ngiyafisa ukuthi ngesinye isikhathi ke nathi mhlambe ke sifeva amaqembu wethu ukuthi siphuma kuliphi idolobha noma kuyiphi province makuthiwa kuyadlala lapha ke eMlazi siphume sonke thina lapha eKZN siyobuke noma kudlala la eGoli thwela dlala iqembu lasePulukwane nawo wasePulukwane uhambe usupport ngiyafisa kube ngesinye isikhathi mhlawumbe kube kanjalo Thomiyaba uthola ngapha ke Solomon uyakwazi ukukhathela ke Solomon zama ukushaya Msasha goal kick hey hayi lapha ke ubeshayile ngempela ke Solomon simbukele kwadaleka igoal kick Lilepo bamvimba ke Lilepo wathi ke unompempe ke futhi kunikeza ke amakhosi Phakamisa enhle ke free kick sebenza koMaye move Titus Palace welivimba yena ke lapha ke uNtwari ugoalkeeper ke wawa amakhosi uNtwari ke 8 games ke namhlanje uKaizer Chiefs kanti ungena lapha ke kuyena ke 11 goals usuka lapha ke beba yena ke uLilepo wascore 2 goals against ke lapha ke Stellis beshaka 1-0 Lilepo wasebenza uMasuluke corner kick iqake amakhosi wascore futhi lapha ke uLilepo beshama Stellenbosch ngo-2-0 lisuka lapha emnothweni Mastelis bebana la ke tshwana ke tsena ke bona la ke thoba hey bokshayiwe lapha wathi ke unompempe free kick
njengoba lapha ke ubesunduza ngapha ke uMondi uthola lekabi ke uMondi uthathe kahle ke noMpempe lapha yena ke bayamvimba ke uThipile noMpempe hayi mdlalo qhubeka Mondi shake pass kamnandi ke uMondi Chumyabana shay nani ke thuba maya bamvimba mayo lilepo bamvimba lilepo Solomons wathi noMpempe akekumiyo kuyobheka ukuthi ngabe kwenzakaleni lapha kuyena ke ugoalkeeper Mayo sebenza ke uMasuluku uthintekile ngempela ke uMasuluku lapha uNoMpempe wathatha kahle umise ke umdlalo sebenzile lapha ke ugoalkeeper ke uMasuluku njengoba lapha ke bethi uyaphambili ke uMayo Lilep ushayi cross ibhoke elibabu kwe elibabu ibhola lapha ke St Stevens Titus bemvimba jeka mnandi madoda Mtian uthola ngapha ke uDion Titus uyazungeza ke uTitus bemvimba Dion ayivimba uNtwari bezithemba vele ke uNtwari yena ke uArubi Serinho beka phakathi ke Serinho uyautabo Moloisian beka phakathi ke Moloisian usuka lapha ke Milford Mtian shayingona yento ke Mtian Marquette beka phakathi ke Marquette Stevens uyazethemba Stevens madoda Stevens shayingona yento Stevens wenze njani ke cross beka phakathi ke cross Mtap wenze njani uyaskora noma wenze njani Mtap ashayingona yento ke Mtap Morris wenze njani Morris Nibo Morris Stevens sukile kugolline uStevens bafuze kama i-retake le kodwa ukukhumbula ikivi nake skora bazoba ne-advantage Barnes ayibeka phakathi Solomons bayivimba yalugeza iJezi Kaizer Chiefs